Iran ki tsongka na longo mangbo kanya wo tsube jela thamar Iran miri yimba Amerike mise nga ludo thomne Qatar gyune Amerike satola zamingma ki ngaro jo yobre. Ariwa nga ludo thobgyu khenge thini khaje gega Qatar ki phardum chebathang dawa mangbo ringla chongni wala themö chebala tene dakhate yimbe gegab ni wala khenge sha thobre du. Ludo thobe ariwa nga ne sumki mingso gerki nezu yongda chedubane minni tsomba imbatha jigni khoyu sungyo baredu. Arida Iran wala khenge shawa yu thadung Amerike Iran jiguri ngluki maza tonken sewe dejuti chidena yutha. Iran chone Amerikar du chimbu sewe dejuti chidena yuchedu. Sinzi Biden ki konzur Iran ki samyu da dewe ngezu ge yogyang nyeme reji sundu. Today, their freedom. Tangde mayimbe gone Iran na yurin kanya zunju chebe Amerika wa sol ramatop yu ramatop resedu sazan nyamzom tha pama da chugu nyamzom chungba tha penzu la thamba tha nyamto mizike yu yoba chayo re jesungdu ti chapdo lokoriye ngukhan shikdu Iran ki numzone nguisuba nam kakdom cheba kewa the logyu che yobre Kenger gyönju chigensu Iran shungi tanu chegyuta duten sunje migu dugyur nguide peju tongsi bareji jodu. Debe sapembar zamlinki chongge mangbor ngoge wasu Iran do pime namgi gore nyebar do kyonggobe tim dogro tangbe genki detong chimba kadishi pime masa ameni detong chingne lochi kowe tuten sungsi shuyu bare. Porangabu suna Iran la ngui löbada nyamdu chunsin tambu chegyuredu. These funds will now be subject to more legal restrictions. Korea ngui te kabata mindawar ngui löbe kabla timru chunsin nembu chegyure kisi Iran ki mangui te gyoksi chena nganzu ledun pe gyu yen la ngui yangyar ka gyu yen dini lapo yaba yana tangui teba chame sene sebu shu gyu yen ngumbo tene Amerika wa tsu te tebe ngui chagame nganzu Iran thola ngeche kanchik chiten cheme chisungdu. Wenga Iran ki senzin ki shunki gongko la shingne ngui te pejo tongju yen chujudu. Nedu yeshibe sena dini zomba loyuda ngui kaba nam lobale lhap reji judu. Tuzu tiyang New York do nyamde gyaso ki gyanyong sokshengi kabla ari sinzi Joe Biden tha Iran ki sinzi Ibrahim Raisi so zamlingi guti nam tube kapsu ke yobre. It's also part of an agreement that is meant to Kenge tida nyamdo Iran ki duten leshi chunzin chegyu tha Amerika da Iran wala gewa nyungdu tongje genje yorgi tongju chashi chimbushi da dewa yobre. Sedanala sinzi Biden ki Iran ki ngagudu tukin langyu ledun pena Amerika mutune ngeje je yu yenje song yobatang Shenya sadawe ni mor sinzi Biden da Iran ne luju tobe arwa chu namida nyamdu sheba thone chona chimbugo ne kamuna yorji puranga bude junadu nezu de chokji ki nyedu shuken sunamiyan som yen